They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You'll fly or you rebel, you more than one together. However you go, ever and ever after Raven? Apple. Raven? Apple. Apple in Raven sta imeli težavo. Kot urednici bosta morali sprejeti skupne odločitve glede letopisa. Zdaj pa se ne strinjata niti, da se ne strinjata. Apple. Raven? Poiščite že način, kako biti prijateljici. Mora obstajati. Saj obstaja. V Wonderlandu bi imeli dvoboj. Dvoboj v kroketu. Dobitnica dvoboja postane glavna urednica. Druga pa ji mora to dopustiti. Jaz sem za, če si ti. Zmenjeno. Pripravite palici. Apple, Raven poznata pravila. Sproti jih bom postavljala. Medi ti pomagaš Raven, Bunny ti pa Apple. Žogica mora skozi vratca za točko. Zdaj se obrnita, naredita 10 korakov in zavihtita palici. Poteza, popoln spomin. Škoda, ker ti ne bo všeč, če fotografija pristane v letopisu. No, jaz mislim, da si je tole za zapomniti. Pripor! Prikazati se moramo v najboljši luči, kot prikazuje fotografija moje vratarke. Prej bi rekla spalka. No, zmagovalka bo odločila. Prav, končajmo s tem. Izenačenje! Predstavljam sourednici letopisa, Apple in Raven. Dovolj, spat grem, se vidimo. Vem, da lahko vse uredita. Z vama kot vodima bo to najboljši letopis vseh časov. Jaz sem za, če si ti. Zmenjeno. Morda se dekleti ne strinjata popolnoma. A vsaj razmišljata enako.